je junak, ali naša ekipa ne prestaje. Tapkanje život nam postaje. Stefan tapka, Tričko tapka, Sergej tapka, ovdje šuta. Mi smo tapka Rossi, to je naša priča. Niko nas ne može zaustavit nikad. Tap, 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 tap. Ritam nas vodi kroz Silezija hoće da nas preči, ali tapkanja se ne može sleći. Naša snaga je u dlanovima i nema predaje u panovima.